UMLA Kenongkrem uba Ardan Mela Basayomaj uba dairu Presiden Jongseng Voice of the People's Party VPP. Haga katnyo terik ujeliau arajar arpulai haga jingalang patba kebala penlong home sening ula kentok teng ek sorkar jela halo kejing penmi iki pos kum ki chairman, vice chairman, ki co-chairman, ki bamdan jeng metoy ru ke jela ndrai ki bapen serwakai ke pisau patba. Uba Ardan Mela Basayomaj ula ong yagani haga jingalang patba Jongseng VPP. Ban pensngo bat ban pensyaj pat ba alor ki mat terikam jong keseng ba alor ke jinglong ke baskem jong ke keseng benesat nege benta ke hok ki pat ba lai don rengkat akan ke jingalang du Dr. Ricky Senkon u General Secretary nlor kiwe kino yalam ki ba khamat ayak jong keseng Uba Ardan Mela Basayomaj akan jengkran pat ba ulih turu bayi kini ke bela syutung no ke sorkar jela banyo ke kerdan A+ ke belakot ke kerdan kat menteri rangba Bad ki chairman ki bayo ke kerdan B+ ki berengkat bad ki cabinet minister. Bad ke sorkar ke hak bensio ki baru ki jenglut jengsep ke bentuk naruk nong pahara ke bai let bai wan ke bai sumar bad ki bai ki bakum ki menteri ki yo ke bahak bekerpang. Cujuru ulang bagi jingi ki kampat kot menta halor ki babon ki mat ke bagi sorkar jela kala syupen serwakai ke pisau pat ba ha ke bakum keseng kabala penmi ke sorban pet ke akasyon bak kejeng metoy pat ba na kaliang ka VPP kalong ke bakloi ban penlong ke jingi ki baper ban dawan ke sorkar ban wengno ikini ki chairman ki bala syutung klemkam tang ban penhun ki katokan ki kenhun san perthai bat kum keseng kada ang nuat ru bagi pat ba kan aga jingi trilang ban yami renti biang hagasni baga VPP kan khot ban penlong yakini ki jingi ki kam thum konsultan kajing penseruakai ke pisau paiba kalau nggak bersyirkai hari ini samsnem kepada apa kajing sensyar jika MDA1 bat minta ni i jo ki dak mission balas sensyar dengan ke MDA2 latung syaman yaki brio jo di parti kanutli ki parti ki dalam ke sarkar kamata sakhen kapi kanutli कि वो बोन की नयम जोंगी की पार्टी कि बिना लगने का सरकार संद्रो कि यो कम शेयरमैन कि यो को चेयरमैन वाइस चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बाकुम दातर किरण की चेयरमैन कि यो एक ताका करदान कैटेगरी A+ kamu kinyo एक जीवन तो एक तुम यो चीफ मिनिस्टर यो उम्पन्यांgai aspa sampolitar sibanai Yo by marmagi alak sistem. Yo by driver, yo by dawai medical. Yo lut kijnyo kacing siu. Kumba uyo chief minister ki yo kita ki chairman ki bahap akata ka kategori A+. Ki bahap akata ka kedang A ki yo kumyo ki cabinet minister. O menta bangi ngade UMLA bala jip tu patba. Ngala job don buram. Kamdan ke cingere tu, kamdan ke cingere thak, ngaklem ai pisa, ngaklem ai kia, ngaklem kawai ngajok, nama rong jit upat ba na galinti ke bangai. Tang UPSO ro ngamdan kam. Henry, ki candidate rom jong ke NPP, jong ke UPP, jong ke HSPDP, ki bayo aga kedang A+, ki yo samut ki pulit pahara. Bat karam bakating ke sisa ngaran ting sino de ban ting bojok kan no yo don budusman pak niat no nene bat karam bakating penafsuran sawut hana kita ki pulit pahara mudun mabi ya de kali yetong ya de jiruan the am penyangai upai ba tang dawai hospital umton bangi le ya ganono bangi bishni yeno ka voice of the people party Kambishni yang nono beliau ubah kius pa habang itet o tristam talaga jong konsep. Henry ngino mara jadi meluti agari gini dengan liti bamde. Ngino mara jadi nam sensyar bagi luti ka hok jong patba ngene pi ya kata. Ngem don por banpek yu beliau tristam ubah kamai spa ada konsep ubah hitni sipau santri ngin yaro nama go tristam. Nrei lara ki nori kmat patba ki lute ka hot ka jong patba ki kius pa bamde ka voice of the people party kan yeng persya kata ni jinya pe ka juni so jipat babi hey mar ka daw ngam syapti ban na kerpa ni patba what's
snopher ni ke bakum kita ki jing tho kat nang jur ka jing tho ka pri ba ka voice of the people party ka nang jan man voice ka thong ka jing le ka jing ni ka nang jan ban voice ka thong